asifiwe Bwana. Kiza mu materaniro n'ikigenzi mu materaniro cyafashije imitima yawe. Amen. Haleluya. Dore niba burya tutavuga ibisimba tukicara muvuga ubutumwa abiri. Amen. Amen. Niba message y'aya materaniro yo muri gitondo Imana yigishije mu ndimi. Asifiwe. Haleluya. Aho ni mu rwego rw'umwuka twavuye muri Bibiliya. Ariko nshatse kuvuga kantu numvise mu ndimi. Kavuga ngo yeregama ibyo ntekerezaho. Ni vyiza. Amen. Ibyo Imana igutekereza ni vyiza. Pastor Ese yatubwishije ariko mu gihe ngo twahagaze mu kibanza Imana ishaka ko duhagararamo. Bizarimo vyiza cyane. Mu gihe twahagaze mu kibanza Imana ishaka ko duhagararamo. Imana izigutekereza. Amen. Haleluya. Umudi yakora gahagarara neza mu nshingano ze zikijya. Ubundi tashinga niko nekutize n'ibitore. Amen. Amen. Kandi nta mukozi ukomeye kuko n'ibitore. Yesu ahagaze neza mu mpano ye. Amen. Amen. Tuwe Bwana mtukufu. Pastor Itakuwa utabyako. Yako ni hagaze neza mu nshingano. Nikosa. Imana izimutekerereza ibyiza. Mu gihe yahagaze neza mu kibanza. Kandi cyo mu ndima. Amen. Haleluya. Yatwambise uniforme twese. Imana ntiyambise abakristo uniforme. Amen. Imana yambise buri wese umwambaro umukwiriye mu kibanza cyiwe. Kandi kala Imana ishaka mu kibanza cyiwe. Amen. Haleluya. Bakisiyagize aravuga ngo kuri ibyo yibwira kutubwira. Si ibindi byiza. Bizarimo bibi. Yesu avuye mu kibanza. Imana yasanze yadamu naye mungo byende kubera ko yari yabasize. Imana ni gushakira mu kibanza cyawe kakuru. Izi gutekereza bizaba bibi ntibizakugeraho kuko giye gusanze mu kibanza cyawe. Tumwe Bwana kutukuza. Izire zanje niwenda uzuzimenya uhaze kwifu. Abantu bishwe n'ibyifuzo bidasubizwa kubera ko bavuye mu kibanza. Imana ibakeneye. Ibyifuzo byacu ibisubizwa mu gihe twavuye muri destination. Mu gihe twavuye muri yadani yacu. Amen. Amen. Yes. Wishima cyane. Imana ni ngorora kuyobora ubuzima bwawe. Amen. Kandi ni ukuri kose. Nabitekereje. Let's
Amen.